Yadalaya finalmente official statement del Philippine National Police na Zamboanga City acerca el insidente na aresto del tres mga alegong miyembro del Abu Sayyaf alicerca na un motel na Calle Canelar ayer tarde. Mismo el oficial encargado del mando policía local, Senior Superintendent Luisito Magnaye, ya confirma na news team que estos tres mga arestado persona amo mga miyembros del Abu Sayyaf que tiene dos mga misyon aquí na Zamboanga City que estaba panahulo sulu. El di ilang mga misyon amo El Guerrilla Granada na Calle Boulevard, doon na tiene actividades en koneksyon na Hermosa Festival. Segundo, el man kidnap con el un Chinese businessman que hasta este tiempo no hay pa siyempre pwede conoce el di aton otoridad. Meron silang intention na as diversionary na meron silang kukunin na businessman dito. Pero yung businessman na yan hindi pa rin natin matukoy at kaya nakamonitor pa rin yung ating mga kapulisan, lalong-lalo yung mga intelligence unit ng PNP, AFP, and other law enforcement agency dito sa city. Ang grupo na ito galing ito ng Sulu province na miyembro ng ASG ito. At meron, sabi ko nga kanina, meron silang planong kunin tao dito. And ang diversionary nila magtapon ng granada doon sa may Artilim Boulevard na kung saan meron tayong mga ginaganap na activity. Bueno asigun, kaya pwede con este inseguidas llaman na PNP para man-monitor desde legada palang di ila ayer na di ila posisyon. Ya pwede konfiska con el tres mga fragmentation grenades pero aki asigun con este ya pwede sacar ng Zamboanga City. Ya pwede pa asigun pa siya estos mga persona conocido como kana Sherwin de la Cruz de este mga kompanyero como kanda Abdullah Yusuf Ijabar Igno Hasim. Naitimbre nga sa atin na yan tumuloy sa ganong hotel pero nung binabantayan po natin namasyal pa yan. Pero para maalis po yung aga mo mga sabihin nating iniisip ng ibang mga kababayan po natin na yung mga panahon po na yun mayroon po tayo mga tropa na nakabantay. Kaya wag po kayo mag-alala. Nuway asigun ko sa para manlinga sa El Vivientes. Siendo guardiao todo el mga lugar del actividades del Hermosa Festival. Ino asigun debet tiene miedo con este mga amenaso. We will assure na pag meron silang ginawang hindi maganda rito, the PNP and the military will take actions against this group also. Na posesyon del mga suspetsyaw ya pwede tamyan saka el mga detonating cord, kalibre 45 pistola, el mga blasting cap. Na asunto del plan de kidnapping, asigun na PNP, taprekura pa sila man kwento con el mga possible targets del Abu Sayyaf, pero pwede asigun sila con este sangga, si ayuda kanila el Vivientes. Masya na también afretaw el seguridad, hasta na sentro del pueblo siguiendo este incidente. Albert Luna, Dateline Zamboanga.